Piniaru ni bhai koira troxiar ni Dipu Circuit House Conference Hall along Dipu LAC MLA Bidyasing Engleng arideng pen Ayushman Bharat Card PMJY lapen MMJY card keron ajai mek kedeng pon Karbi Anglong District Administration pen kachipatra piponsi pini aruni bhai koira troxiar ni Dipu Circuit House Conference Hall along Ayushman Bharat Card PMJY lapen MMJY card keron ajai mek kedeng pon Bangso Mai Long Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati pen Mai Chari Ponsi Mai ke phalam the than pajirmi pon Mai Long MLA pen lam the ke jai ke Bangso card pen kiduk kisunga radatum lakh pho ake joy pen se kachelang awarsa ilong pon Bharat PM lapen Assam Chief Minister kiduk dera rada phan kamatha pen labangso awarsa pipon lo lasi Karbi Anglong arat kidu anatum tame prabjin pen labangso card kaselam dunjia phanta Mai Long lam the jai pon Lapen labangso Ayushman Bharat Card pen Bharat adang kaduk kawe hospital pharoke thomra inkoira pholo ake joy pen se chelang pon longpo lapen Karbi Anglong arlo long pli hospital along mate DMCH Bukulia CHC Haroghat CHC lapen private hospital along Manja Catholic Hospital along se chelang pon longpo pusi iningje Bangso Mai Long Health and Family Welfare Department Joint Director Borsing Rongpi Secretary Pen Chenglok penangan kit hekiding atum chetong dunsi Bangso Mai Mesen Pen Pichun Pon আজি সাৰ্কিট হাউচত আমাৰ ডিসি বাইদেউ অৰ্গানাইজ কৰিছে বিশেষকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডটো দুখীয়া মানুহক ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিব লাগে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড যিসকলে পাব এই বছৰেকত 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্ট পাব এজন বুলি নহয় ফেমিলি এটা ফেমিলি 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পাব News Report Karbi Anglong Live